Ajde, ne moram ustajati. Kako si? Nema dugo. Pa evo me. Evo radi. Šta? Nekaj. Šta još para? Ma nekaj, moram ti nešto donijeti. Kako si ti? Kako si? Kako si ti? Eto, noge. Noge te boli. Noge onako. Boli li te šta drugu? Ništa, dobro je moša, dobro je. Voliš li suhe šljive? Voliš li šljive? Šljive? Ja. Pa ja. Ajde, to jedi. Evo ima i ovi je. Kad mogu jede, kad mogu. Kako si tekada, ja? Dobro je, dobro je. Svi su dobro. Eno ima i njuj. Mojoj sebi, jel? Ima eno i njuj da jedi, de ti jedi, de. Evo ovdje ćemo staviti pa ti uzmoj. Evo ovako. Eto, uzmoj ti jedi. Samo jedi. Ima, evo vidiš. Neno, ja hoću da idem sad, moram ići. Skupe cigare. Je skupe. Ja hoću da idem sad, kući. Moram ići. Ideš? Odo, moram ići. Moram 5 ići. minuta. Ma nije 5 minuta, duže sam bila. Da. Jel ti voliš da ja budem kod tebe? A? Voliš da budem kod tebe? Ja. Nemoj. Ti da sam ti došla. Što je dobar džemper. Ko ti je kupio? Džemper? Ko je kupio? Jo. Doći. Olat. Doći opet, doći. A nemoj plakati. Hajde, hoćeš da me ispratiš? Hajde malo me isprati, hajde. Hajde polako, hajde. Hajde. Vidiš da možeš polako, hajde. Hajde. Hajde polako. Ha? Ne možeš dalje. Hajde, nema veze. Hajde onda odajem. Eto. Hajde. Allah imanet. Allah imanet. Imao. Pa nemoj plakat. Oj mojko milo. Ajde, sjed onda, sjed. A nemoj plakat. Nemoj. Evo ima Azra. A doći opet. Ej. Čuješ ti meni? Čuješ li ti meni? Slabo? Ništa. Mi došli da ti pomognemo. Ništa. Ovo je jedna od najtežih priča koje smo zabilježili u 7-godišnjem radu i djelovanju humanitarne organizacije Help Adres Salzburg Pomozi drugima. Priča u kojoj ne treba puno da se priča, jer iz priloženog sve se da vidjeti. Priča koju dok snimaš počinješ plakati. Zar je moguće da ovdje neko živi, jer uslovi, odnosno tačnije rečeno ne uslovi u kojima živi Nena, su malo je reći katastrofalni. Ovo je Nena Biba Hadži Abdisa Divića.
Pretpostavlja se da ima oko 90 godina. Živi sama sa nekoliko mačaka. One su joj jedino stalno društvo. Vjerovatno negdje ima i mrtvih mačaka jer u kući se osjeti nepodnošljiv miris. Ili da iskreni budemo do kraja, smrad. Evo pogledajte u kakvoj kući živi. I povjerenje u narod je, čini nam se, u potpunosti izgubila, što i ne čudi. Uglavnom samo sa par osoba komunicira, a na svu sreću i sa nama je pričala. A kako smo saznali za nju? Mi iz humanitarne organizacije Help Others pomoć drugima jučer smo dijelili ramazanske pakete i naišli smo na ovaj slučaj. Nena živi u teškoj situaciji. Mi smo se obratili odmah socijalnoj službi da nam daju saglasnost da možemo Nenu ili u dom dati ili da je izvedemo, da je se renovira njena ova kuća. Oni su nam dali odobrenje, evo tu su s nama. Danas smo došli da je vodimo. Nena ne želi da ide ni u dom, ne želi da ide ni na nekoliko dana da izvedemo da bi je mogli kuću završiti, da ima koliko normalan smještaj. Pa ćemo sad vidjeti, ima komšija ovdje jedan, on će vidjeti da izvede ovdje, da nađe smještaj neki na nekoliko dana, da bi mi njoj mogli ovo srediti, da ima normalne uslove za život. Jer stvarno teško je situacija. Ovo nisam u životu vidjela ovako. I vidjeli ste i sami. Ne želeći ništa raditi na svoju ruku, sa nama su bili i predstavnici službe socijalnog rada Zvornika koje smo odmah obavijestili čim smo vidjeli uslove u kojima Nena Biba živi. Oni su odmah podržali naše aktivnosti i planiranu akciju. Prvobitna želja nam je bila da Neni sagradimo novu, manju kuću, ali zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, nažalost od toga smo odustali. Zbog toga ćemo Nenu iseliti nekoliko dana, pronaći joj smještaj i uslugu, a zatim ćemo od temelja do krova sve u potpunosti sanirati i naravno dezinfikovati. Dakle, podove, zidove, instalacije, kupatilo, stolariju kao i krov u potpunosti zamijeniti. Nakon toga nabaviti namještaj i svu neophodnu kupatilsku i drugu sanitariju. Za koliko vremenski ćemo sve ovo uspjeti, zavisi od sviju nas. Te vas ovom prilikom pozivamo da na bilo koji način se uključite, pa makar i podjelom apela, i pomognete da što prije Neni Bibi stvorimo dostojanstvene uslove života. Detaljnije informacije možete dobiti preko istaknutog broja telefona putem Vibera ili Whatsappa, zatim preko profila osnivača humanitarne organizacije Help Others Salzburg pomozi drugima Dževada Islamovića ili putem Facebook stranice Help Others Salzburg preko inbox odnosno messenger poruka. Unaprijed za bilo koju vrstu pomoći vam zahvaljujemo. Ali nema Neno, nemaš ti ovdje života.